Yamamo akwaba. Afitu mi kane share yen. Ewo Facebook no so. Ana finsi YouTube na kase bono. Yemfa emu enchiremu emfa ensomum. Nansana yebesha kase bona se no. Tiwi mi basisia. What's my bow and Genesis? My phone rose on your what's me calling? For me, you need more roses. Now my crown, if you're not one, maybe you're DLFM 106.9. 106.9. Na ubebi sasa na Nhyiraba bane sen ena nwum sei ena numere no nsia kase bone no ene enwuma odidi kan na wo kan sem sei Ghana fo di nyina ne se oman konkro Ghana enenso brichie eboman na akane first lady edema oman Ghana ne den ede Nana Kunadu Agyei Rollins a eye okane oman Ghana mampeni a yeka emra Ghana ekofa hudia mamwo mo no ne omampeni odikan a Osuma oman Ghana sa fiti emfempem donkron ne adokron miensa ekwapem emfempem mienu ene baako from 1993 ekwapem 2001 ewo oman Ghana mra ye hye kemam kabia mamu ase no omampeni dada wanya ne ba bi kro Jelly John Rollins ne hokafo ye maame Nana Kunadu Agyei Rollins edaya wansode na onyamfinhia no Edioson ensia na Nana Kunadu eye akane Ghana mampeni Jelly John Rollins ne hokafo a ye ka oman Ghana mu a omampeni a na yere kan ho a ye kan se first lady a wasompa ache wo oman Ghana abakosemu efiri mra na mamwo no eye military rule ebedu eye civilian administration no wabobra e wo man yi mu a wacheje power mpeni a na yere kan ho a wache power man Ghana eye maame ene waka nchine egu Nana Kunadu Agyei Rollins na yemu abakosam kakra ye maame Kunadu Agyei Rollins awanya ne ba bi kura nei no enka ne kire mu se omaga na wakosemu no emra na soja ban wo ho no mo no e wa ye huma bosom na toso 9 emfempem dunkron ne edioson kron 4th June 1979 obadwumaden ebepem ebobosom na toso aduonu 9 e wo emfempem dunkron ne edioson kron September 24th 1979 that time no na eye Armed Forces Revolutionary Council ye twanitia eka ne se AFRC na enwachi didi musa ebetoato so a besom ya omanya konfie pina enam so emefiti December 31st 1981 openima bosom na taso aduasa baako emfempem dunkron ne aduwotwe baako ebepem opepon bosom na taso nsia emfempem dunkron ne aduokron miensa na no na dia da amamwo no so na ye Provisional National Defense Council kan se PNDC na ya mamu a na omampeni data wanya ba bi kro Jelly John Rollins na ne hokafo Nana Kunadu Agyei Rollins boni chidoma ombeso man yi pam na first lady wuyi amamwo otu nkyanya a oyo obi a kwasibo no be kan se oya pani ya pa ewo women's empowerment dwumadi ahudomu na yamwa ma na mma entumpon abrabom a yamami wabobra wom enu wachi nso amanyosemu yankasa mafa hudi a wabobra asmoman emfie pi
edu ba bi mpo ono ankasa beti na manyukuo ewo openim abos me taso aduasa baako ewo manyimu a ode amanyukuo a dia daso National Democratic Party aye candidate aka ne say NDP ebe ono ankasa na manyukuo a sampempenso no oyi ne ho edifri NDC amanyukuo num enti okwate ono ankasa na manyukuo ekopere tumi senkaja anko benya timi ebabedi omanga na so ewo fimpi me nedu eya aduonu mi edumienu mu no Electoral Commission disqualify ne kiremu se ne nkrata asem ankototo yenti no nipa makoma kudu ba kwa na nyina akopere tumi so mu nyina Electoral Commission etimi disqualify wo ma wono nkrata asem entimi endimum na ya maame na nakunadu Agyei Rollins yeka omampani ne ho kafa wabobra wo mayimu a oka ho bia o my Ghana ne abakwasemu no ya maame etimaja hono a akwakwara ya ho sempa edi ama oman na mra ya maame wu ye no opie mu ewo o my Ghana omampani akache a ono ankasa ne baba a mekose ma se betwane ne den edi Zinato Agyei Rollins abon homaden etuma kopie mu ewo Ghana mampani akache na enyasem kuma edi amanebo no akwakobo mampani John Dramani Mahama sa same say na ato o my Ghana make say die Nana Kunadu Agyei Rollins a oye akane Ghana mampani odikan a o mangwa na bekwasemu ye ba kabem kabem mu a one o mampani odikan Jelly John Rollins ne ho kafo Nana Kunadu Agyei Rollins wakanchene egum na oba Facebook no so DLFM 106.9 yede mfoni any videos atoso a oba obenya bi ni wahwe na nyina ne se mra ye nua ba Zinato Agyei Rollins ekopie mo Ghana mampani akache no emra woko ne afinsu ofro mampani akache ko nyina no videos ne da Facebook no so oba obenya bi na wahwe ediaman na nsam we mo no Cape Coast eye South ma se bedwani ne den ade George Rickett Hagan ade smart to judge them say ya maame Agyei Kwadwo Rollins de enya de a onimo no one ni hia one on one da na momu no abakosem ti ama wate ne kama papa o mamu de ye kama nywosem ne o ba Ghana fa hu de a ababra pa nti ade pa na ahwere o my Ghana na mra oje mre any central for kasa no the same say eto central for any. Yeah, I mean, we've all known Mrs. Agyei Rollins for, not personally, but we have known her through her public life, obviously with her husband, Jerry Rollins, for quite some time. You know, she's been in the public space pretty much all her adult life. And through that, we have known her. She's a very strong woman, very world woman. She is not a woman who stays behind. She herself has been in frontline politics, you know, obviously with her husband in the 31st December movement, and in her own right as head in a political party, haven't gone for elections and all that. We know her passion for the country. She was a formidable lady, and it is not surprising that she's done all the things that she's done, including mobilizing. When they talk about all these affirmative actions we are talking about, you know, she's one of the sources where we talk about mobilization of women, you know, to stand up on their own rights and do things for themselves. Na enuachi enagushegu MP Agyei Alhassan Tampuli Sulemana eso de nsem sei eto nsentwerefo anim efa ya maame Nana Kunadu Agyei Rollins ewu no ho. Very honorable and distinguished colleague, Honorable Zinato Rollins, for the passing. I was actually not ready to speak until I get confirmation. But all over the media space, I'm seeing that, you know, it's actually information that is confirmed. And it's a very sad loss for our dear nation, Ghana, that 5 years down the lane, after losing, you know, former President J.J. Rollins, you know, Nana Kunadu Agyei Rollins is also going to join her husband. All the experience and exposure and, you know, the political astuteness, Ghana is a loser. I believe that this is all we'll say for now until we hear from the family. She's a very strong woman, as you know. I think the last outing I saw of her was
at the funeral of the Asante Hema that I saw her, and I think I saw her at another program, and I think it was a dinner. She was sitting next to former President Agyei Sikapa, and you could see that she was bursting with life and looking forward to continuing to help our nation to grow. And I think that, like I said, at the right time we will speak, but this is a sad loss for our dear nation, and my condolences to the family. Any awoti ye mashibe dwende ma de hia wonom ewo gushegu ne den edonuminyamfo Alhassan Tampuli Sulemana ene na woti ye na omaga na bekwase mu no emfempim mienu ne edonunum afe no ye ka afe ba ko a atore omaga na de hia pado makonse do a afe wei eka ho bi na enam resenti empenifo ase yedu amanfo so a na yaka ya nomti bia kase ebo ato yebo ase abu nkompo akoyachi awa afiwe ya hyase be pempempen so ayewo mu a ene ya maame Agyei Kwadwo Rollins emperifo ne kopie mum ewo Accra Regional Hospital Rich ayaresabia wentimi ankofie bie mu no yanko abakosem kakra na o man Ghana emfempem yenu ne adonunum nipa hodo a afiwe nku a etitire ne anintina afiwe apagya wonom ede wonom ekọ ensiedo na yeni kan hya ase mfamfiri amanyosemu omo ya amanyafo afiwe ba mo na pakan abepa wonom de omokọ ensiedo de edi kan ye maame Kwadwo Agyei Rollins eka ho NS ya okumi na ya mahye bedwane ede ma de hye wonom ewa kutia batompesu aso afiwe ya bamo wod na pakan dese kita wonsa bosoma atwam nna na tosonson emfimpim mienu ne adonunum mu ekire din July 7th 2025 nannes yakumi akwatia MP bamo wod na pakan betam no ede ne koye eno achi Cecilia Johnson oye former chair Edema Council of State afiwe ya ekire din esi ye bobosumi a etwam yi nida na taso adonum mienu emfimpim mienu ne adonunum mu a onya mfinhia no edioson enkron 79 years September 22nd 2025 ye maame Cecilia Johnson ekire din ba mowu ede no abesenko eno achi afia mu plane crash ekoso ema salo plane a etufiri nkran ananka Ghana mampanin eno osoafo no hwe manga na kwaye ne nsase ane efuma gudie so ekọ boase akwakodi dwumadi a ene nso plane na modeko ekwanya nkwanhia ma aka ne osoafo no hwe ahobambo nsem so former Minister for Defense Dr. Edward Omane Boama ekire din ohwere ne nkwa Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad aka ne osoafo no hwe oman Ghana inatena yeso Minister for Environment ofirimu bi Alhaji Munilu Muhammad na oye acting deputy national security coordinator bamo wo afiwe odnai hanam sansana Dr. Samuel Sapon na oye vice chairman edema NDC chinyamanyukui afiwe bamo wo edna pananum sansana Mr. Samuel Aboagye na oye former parliamentary candidate oneso so bamo wo edno akonsiedo squadron leader Peter Bafemi Anala afiwe ya bamowo edna hanam sansana flying officer twum ampedu bamowo edene ko afiwe mu sansana sergeant NS Ato prinkash na ka won bamowo etime edeno akọ ensiedo na yamra celebrities yaka anyomotofo sinitwafo no mamaji omudin wo magana mu a bamowo na pakan abafa wonum kọ ewa afimu na Ghana fo bakaya yam papa Daddy Lumba Charles Kojofusu na yakita wonsabosoma etwam ne da na toso adonunsia emfempem mienu ne adonunum na ba mowu edna pakan befa ne koya na wanya mfinhia adiosia 60 years 26 July 2025 sanso ena James Owusu Ansa no yakuma wood actor a bon homadin yepa asresem ene pasere wanyasem kuma afimu ebobosoma na toso adonum yensa emfempem mienu
ne de nunu mu ne ba mo wo de ne besene koye sanso na River Falls infum no ye akane no no si akan edema krobia Asante Kotoko boboku no na oye akane Black Stars yen captain ono so firi ma afia kotodoma boss me na dato so du ba ko enfem pemienu ne de nunu mu ono so onya mfenhia no aduowotwe nwotwe 88 yes ene wonya ye Kwasi Owusu Ankoma ono so no ye obi a Ghana mamu yebuni ye pa owodin papa ono nso 6th February 2025 onya 68 years bemo wo e de na besen o de ne kɔ sanso na dada kedi nyumutuni a watudin agidi o maganam yado kitua bi bo ne kitua bi ade enche no so no so dada kedi team kajam sanso na yenua ba nana eye azibiri dedo afra ne se ama endorse dedo afra ne se obaka pentani ogidin ye pa wo man na ye social media influencer bemo wo be fa no ewo foliso bo soma atwam ne na toso du nson enfempem mienu ne de nunumum eno achi yam papa apostle Kwadwo Safo Kantanka bamo wo edna senko ewa fi we mu enti afi we de oman Ghana etitiriw ne ani ntina bamo do omokro no ehunye pa afi we ayafi bone de ma oman Ghana enipa hodo do mokonse do no eni enyan pa sika Kwadwo afi abakosem kakra na wofa e de atudwai afi we di afi na ankoyi ankoyi ehu pa afi we e ya fi ba ko a ehu pa serious amanyofo anyomotofo sinitwafo chese impenifo afi we di o masene no enya semkuma na ma ho sa sofo no bia posti ayesa mo kaka kansemi no matwitwa bia munyai yampei me abetan sa sofo na se obi firi mu a ma betage akwaye video ato wasa mekan na abamu no momfoma ni wo ntena nchen mo hihye nkoma ambam munyai sa na yampe na lenti na wo hu ye no wantimi anye bibia amfa ho munyai na ba kokra me hu ye de sofo ne kai na asole manage so amen na amen na bi muti asesen dan ya obi abekonse do munyai eya doso obi wu ya pe no dimirikata na wakofa ne video na beto Ghana fo mekan so kan ye na ye dan na chese on na ye dan hu ade etu hu ya na aye dan sika ya branu sa yenkoyanim Yantua kase bone so na basabasa yo akoso e de afa odwa fashion no koso e wa hwrase e wa Akuapem South municipality nim e wa Apueye Mountain mu a emu baako ato anananom e won siedo ebi nso de omo aprapra mu adinye pa omoja yarehwe esan etu toto a eno ekoso e wo ho na sa basabasa ye ekoso ye wuku ada hini mebosom ne de toso aduonu mienu e won fimpi mienu ne aduonu num e wa abra na omo ye eye nhyehyɛ esan ne beyo betimi ban ede afi eye sengu a wobo so sanso ana eye dede omo ye sane ebe ya fashion no ebetimi ahyase na ye Eastern Regional Police edi betuja echemu se eye suspect omache wom eye 34 omo modin ahwe se omodi ombetimi atoto oma no sanse se na omodi omakwa Abri Police Station a omo hwese nhwehwemu ebetimi akoso na officers no etimi eje ye pump action eye gun ni bisanso na pistol e wa abra na basabasa ye no ekoso na omo chire ma basabasa yi hyase e wa ye abokoma hene edema ye asona abusua na ye nana semenhia asakrofa ana ye abimu hene edema ahwe ase a omumienu na we se we na wotumi se wo so otimi ya mamre no we so na wotumi no eno nam so nti memabunu no chesementi me ho ase na omo hya se omo tutututu emu baako ato nana no mu nsiedo emu 9 de eye ade omo aprapra emu adin ye papa na ye Eastern Regional Police eye PRO eye Superintendent Ebenezer Tete edi betuja echemu se akode na omoje edi free mabunu ni ho no mo abra na basabasa ye ne koso no eye ade on betimi ache se ya dansidie na omotimi abomodin a edi aye nhwehwemu sanse suspect be 34 na
omo wa Abri police station no eya de ombeboa no matimi aye hwehwemu de afa ho na yes superintendent tete esan so de tudwa chemu say a police for ebo mo homodin ye pastor mehwe na asumdwe timi akoso wo ho e wa abro mo we hye eye odwa fashion na se kopim so mo be wie nina no eya de ombema ho ban bo nsem atimi akoso yan to aka se bon se yankoso anyire mu ewa pie mantem nim na meka se ohene popo ade ma ade hye wanom ewo kede ewa pie mantem eye osabarma ajare tinedu a otoso emienum meka sei edi ankasa ehya daka mu adodo na anse danim eye William Kwame Apaw meka sei wasom adehya wodom wokede so ohene sa mfinhia no makon aduonu baako 21 years na nkrata beto dwandada na ye ehene mebusuma yebunda toso aduonu mienu emfempe mienu ne aduonu mu a osabarma ajare tinedu a otase mienu echiremu a mekese de opese oboa na asomdwe eba kede enne potem ena afi nso akunwa data eda honom ema ahemfo ewo kede ono ate so bie no opese asomdwe benti enne nkabo mu ba na mpuntuo ba kede ena afi nso ocheman enti mekese no de akunwa no watu ne ho ade so wabre on tankoso anya hene emfa ma ade hya mo kede biu na samofra bibia se o omra mebo mpuntudwuma bibia si ometa akire obeba na mom se akunwa no so obetena so oye ohene de odne dwumadi abawi a we ya bakwasam kese ba ko ma Ghana yetimu no eya ade a entansi se ohene bi beka se ono ankasa de ne kwanwa tofom ewo mere bi twese kan ete ma ne tuo epra kwanwa ho de ohene de makede wasabarma ajare tinedu toso mienu kiremu a dabi ontime ntenase ema basabasa ye nkoso wone mamu manso twen ne nema bi ekoso a ompenti akwanwa no ode ato onom na ne kasa ye mu emra ode nsem dutu dwa ofre dom ne wom ka biewom ewa akwanwa no hia ye wona hemfie na wo kire mi say oye aduanani mapa na oye obi a oye Ghana ne nso oye de hye kwankran na akwanwa no osafata se oja hene nanso enam ne ba mienu bente no opese mpuntuo ba kede enti akwanwa ne de sunne wa prapra kire onto nkoso nya wo hene so mu hia na mo a obe krato ata wo no machina pa so obekoso aye hene de ebi nsida na nka betodwa e kire mu a ekame akoye de say ne ba ku bi na mentem ho ase bi ekoso a eno na free National House of Chief akate e kire mu kwanya hodo a wo mututu se papai ebi mpo akwanwa wote so no ase ansada mfa mara kwan so na ne saka ne nema bi koso a papai ohunu se tete na ha adwente no se be ye beboa na asomdwe aba so ntimi kese de osabarma ajale tinedu a otoso emienu echiremu a kede akwanwa ne de sunne wa prapra chire onto nkoso nya hene bio na mra ode nsem dutu dwa pe ene mom ka biewom abatan ene ma mo ba akwanwa esu ne adwadwe tem se na we de nka ya siraw we de ente na bakosam de na ya siraw yenti ka tokoso de hinan so na mpene epie adwam epie ya emra nana ekasa no nsem sei na todwa e okede ahemfie efinne ebia mo ba fra bibia ye odwanani me ye odehye bibia esa be de ma ho de kuwa bisika buwa Adagye be de beba abeboa na emo efinne ko me ye kede ni bio me ba wi efinne ebia mo ba fra bibia ye odwanani me ye odehye bibia esa be de ma ho de kuwa bisika buwa Adagye be de beba abeboa na emo efinne ko me ye kede ni bio me ba wi DLFM.
Efinne, ebi am boyfriend bia, me yo dwanani, me yo de hye. Ibi a esa me de ma ho de nkuwa, bisika boa, Adjoa me de beba, abeboa. Na emo, efinne ko, me nye kede ni bio. Me ba wi. Ene ye efiri neko me ni mawie menye aduane ahene bio. Enti wei eya hene popo adema ade hia wanom ewo kede ewo apiemantemu ne den ade. Osabarema ajare tinedu otoso mienu ne private life edi ehia daka mu eye William Kwame Apaw okiremu ade hia mu okede mofoma konwa manso twen adoso opene nkwa enti akonwa no sunne no prapra chire ekire din mu nkiremu yi ene ade aso mu yi Yantua Kasiabone Sona Bompata District Court for Edi Nipa Mienu Amob Kobo Krono Ede Akwakotu Eye Fiase Sanse Kronobono Kosu wo Bonfa Eye Odumase Ewo Dwabe Municipality nim Ewa Santimante Muna Kronobono Kosu Eye Adjoa Ahini mibosom ne de toso aduonu won fimpi mienu ni aduonu num achese Eye mbema eti motorbike so a Eye akode ahye hye ho Omobo amodin akoto hye eye omo to gold so ewo mpotem honum omo hye asese omo tutututuo ewa abra na omo free eye mpotem honum eno nam so amatimemfo beye nsia de omo prapra mu adin ye papa ama omobo amodin ade omo kwaya sabia sane beye ye betimi akohwe wom na ye suspect mienu eye ade omobo amodin ade omo komo a eye Konongo District Police Command ekire na omodo omo kwaye Konongo Divisional ye Police Commander Omukobu omufo ewo Bompata District Court eno eye yawada hini mibosom ne de toso aduonu miensa ewo mfimpi mienu ni aduonu num omu hwe anim se eye ade ombesan abasem dibia honum eye obubu obosom ne de toso nsia ewo mfimpi mienu ene aduonu num nimu na mo ne nsamtwafo atwetwe komo ana ye Konongo Divisional Police Command eye Chief Superintendent eye Frederick Asawe Mensa Edi tudwa na oche mu se yes niema ekoso ne de entwa ye kura na emoma ye nipa ba ko aka mienu no ho omobo omode akọgba okro no ade omobo omode aso monsa ebetimi aka no no so no omode no akoto afiase ntetimemfo ni na akọ makomanto omo ye mesansa police fo obo adwuma ye pa sane ebe ya atentene ne ebetimi akoso ye nyina we so na yema wadwe nche ne tew na yemfa adwenkyere ne beye ba ko mienu bepe ewo sofa no so na yenko yanim na junior purpose mama sha sefira dole ya jewa je dia ba na say good evening Samuels ene tuntum broni sikapa ohwe live edi free achim water Christian village achim water na say nana Agyei Kwadwo Yankopon fa akra mfansie sanso na sweet Elizabeth dia ba na say medafo pa Uncle Sam ena baby o say me lady sikapa in fact ba mo wa haye pa o ya wada boni bia diawu sweet Betty edi Lebanon zone 4 dole ya jewa dia ba na say makramo is very emotional song in fact na wura hopa na Barbara Granten dia ba na say rest in peace to Nana Kwadwo Agyei Rollins na koma nyina bubu junior purpose sa o say majo in fact dear Yankopon fa akra mfansie ni Nana Agyei Kwadwo Yankopon fa mokransie wa susa kwaku amwako asusa ohu de wanya ne ho kra wo mayimu na wure toben dia ba na o say na Agyei Kwadwo Yankopon fa akra mfansie pa na 2025 de sunne in fact Sammy B woni Adjoa Agyei mu bo adwuma de yamishira mo pam na Leonard Ati Buafo de aba na say rest in peace former first lady Yankopon fa akra mfansie oba kukudurofo so na Richard Menu de aba na say in fact Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa mo bo adwuma den Yankopon ba mo ho ba na wonhira mo pa na mo in fact ba mo wa haye pa o BBF bibia ba ye fine Richard Menu ni egbetire soja line odi free epaye Janet Ofoluwa de aba na say ma Adjoa Sammy B eno Adjoa Agyei Sikapa mo bo adwuma den Yankopon enhira mo ye pa Janet Esedo de aba wa suisa ohu de wonye efo tontom G8 onususu esunku na oti DLFM in fact afide mu aye de amayo Abast Austin Ediapa o say hey rest in peace enkoma obi a wawu bia wa film na eden na ba mu wotete yen sanso na Clement enyin bira Ediapa ena o say den hey wo de wo be ye bander mesrawo moni na wate mere wo me ye mere bone moni na ho pa me go fa ase moni na ho mebla na aka say aka 2 minutes me fa 2 callers pe omo se me fa 3 ba mo wade ode aye wa fi wo me na woka atitiri na ni ntina fi we ba mo wode omo kro no me de me yem ahye me na wo so de na woka 05345019 0593406565 majo Daniel nana kwaso oi bra kwa me dodo an pom design
SK me into 30 seconds penny enko. Eja wo say okure kwa ya adwuma opon. Enti some of my Ghana no. Ya da ma say Yankopon fa mo crazy yi. Ya mebu na ba so menya position bi nye den. Ensa won so mo nya adwuma mo nya skari bi so mo kotoku. Yo, me da CP Yankopon hira opa. Majo. Sammy B. 49 yentio. Minia. We the mechanic say wona wo mawu no. Afi in fact me hu bi da me ankasa mani fi ya me ba Ghana ba wi ase mu ade. Nia atwam wo afi mu pa de. Ya me onhu ye mobo next year there be yenhu bi wo. But wo mo mawu nso nya me mo baby panda. Me da say Yankopon hira o majo. Me wo fa se odi na ba akasa free. Pacho me yentio. Hello. Yes, I'm talking. Ye metio yentio. We see Yankopon for bibia can see. Come bom din na. Ani ba me kula do ajuma wo no so. Na me fa Christ. Yo, amen. Mediasi ofra me ntumi mfa. If it's a de aduro ne de yakopama sofo no ebre. Sport is aptness na answer na bewura mu no. Go bi asu ha. Pressure, Mr. Kasante, Mr. Badai, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, watch your man, Mr. Kasante, hey, Borike! Pressure, Mr. Kasante, Mr. Badai, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, watch your man, Mr. Kasante, hey, Borike! Kwame afum. Minia. What's your ho? Yeah, me amini. Aha. Motama aso ane sa na be abdo no. Me wo fa si we no. Me pese me hija maka kranse ma wurem wo hu. Enti mo mbe ye 1 minute mi hija maka kran mo wo fa se me hija ma. on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 10. Achira se mrante na asidwama ne sa ombe kaja dia gumi se sia na yetie simo ene nsma odo wadi atintima wo manga ne mfa gudie mu sensem ne ampaye bedwade wo makwa be mrante na nya tena se kwa me afum menua empom di say oh nyakopa adum ye ma wo so mo wo ho yeah why are there me wo fa de se mo wo fa ne me za ye se me wo so mo ansam asidwam oh but emu de sa no ma na yeah de bia sa na ye be ye ne fia na mi shira di kama mo map no ti mu simu na mu hwie gu mu a na kire din why are there ebre ni ntino mo ka jangum na okay abusia mama wa jo na mama wa kwaba efamra DL 106.10 FM so agude umre na ewiedu agude mu nsem na yabo na free Ghana ha ebibiri mama no ni bi na ma no nsem na yabo anu ni na ye de brewo me ameka se medi amegi so ene kwame afum aguna piesie eye odefo buwa ponsem denchira hene ne nana ne me ni minu abema besima kadu se man bisi yeah channel so se Kenneth eta echi oboraman eta echi just yana odisika brante amunyina omutaechi edi jumedi ebrewo na ya shase fefi the Blasters of Ghana akachi unim say Blasters are qualified for the World Cup ebaso 2026 ewo Mexico Canada and US of A the same with was set into 2 year bebre ekoso and the Ministry of Foreign Affairs and the GFA a partner with the delegate free US
Embassy and a Canadian High Commission. Eshiemu Tuesday twemu ye efa visa arrangement home. Send a Ghana for and as a fansa Eco America and as a Canada and as a Mexico no omonia ko yamu to talk and unti penny for the kitadensha send a bombe to my asha said never talk talking at the Ghana for. Now a penny for copy muni bini. Honorable Samuel Kwadwo Ablakwa Northtown MP Okopiemu or a Foreign Affairs Minister Okahom, the technical advisor to the Minister for Sports and Recreation. Betty Crosby Mensa also Ekahom, GFA President and as a Osasuya CAF Vice President. I am Mr. Kurt E.S. Okreku also Ekahom. Senior Directors of the Ministry for Foreign Affairs and a Minister of Sports and Recreation Omunina Kopiemu Ojumedian Asibi. National to say US delegate Koyanum acting ambassador Aya Rolf Olsen Onuno Kopium and also Jerome Edema United States of America. Then the acting Canadian High Commissioner Aya Dennis Russell onusu ekokopiemu so General Edema Canada for no where any penny form kokopium edin kitawoni komo kese e course na bia Ghana for yebu aketem akopia e Canada US of na se Mexico esa World Cup ya baso no yeni akwa to na unim buta ma nyama we nyina se meeting baso eniem onbe ansi coordination se na ba onbe tutu nyama ye ama ukope visa na se ukope bebi obeda bebi de obedi enu accommodation bi bia when you acquire to talk to entina penny for this annual an arrangement for football fans in officials and a team outside in official application process in and unti and also bring because the main objectives are among me penny for this meeting as share so now when you say Ghana for interest papa America Canada and Mexico and unti say you say Ghana youth unity say and penny for this sankita na say hey your visa ready of us story we know I say countries near 3. Then we share US and Canada and some say Friday we share Mexico. Now Mexico Ghana ni kwa Mexico. But I just say Friday and I don't know we share Canada and US Friday and be. Of Sammy wa ha we are ni baby. And you penny for ko share sa 2 countries US of A and Canada and no money to train sa en common. E hu sem e be san so e di abroad. Na me won realm e won sem foforo nso a Unim say Ghana Blasters are qualified for the World Cup and uti hu sensem bebre epiemu. Na former Minister for Sports Honorable Nhyiraba Van der Poel or also a former MP and as a member of Parliament at the Ododio constituency or the Sambia to jump. One of the Wakafa who say Unim bibi what is Senkophobic can say Ghana players or Makopia Manoni Nara Kofi Taylor at the pictures and I say audio visual. What I say, or there are two ubetima about Facebook, no about share meeting a course between the Ministry of Foreign Affairs, Youth and Sports, any high commissioners in any embassies in pictures and a tregunum. Na me kosu ewo Van der Poel, honorable minister, former minister of Youth and Sports, honorable Nhyiraba Van der Poel, some kind now. I see onu die na dreamu oh who ni say say ye shati Ghanaian players or more brichenu. Omudo if you say BCC pay on na dwumi de hu ni say I was see a beer a kwan di mo bia and say you can say one me ball qualifies enuti who self attack say ade okọ honorable Nhyiraba Van der Poel numa sem ni yenko ni yenko tie ne numa sem no 100 players. Some people played in a very first match. They also contributed to qualification. Benjamin Sarri in the post wasn't our top keeper at the qualifying series. You understand? So each and everyone has contributed. There may be others who didn't get the opportunity to be called into this team. They will have made themselves available if they were called. You understand? But they were not called. That should not disqualify them from being given the opportunity to fight for their place in the team. It's about Ghana. The last time we were in the World Cup, that was the 2014 World Cup or so. Sammy Agyei was the one who was our top keeper at the time in the qualifying series. Before we got to the World Cup, Olile was there. What will you say? Is that Achunaye? No. I remember before we played the 1970. Ebushianwe any ensema the former minister for youth and sports honorable Nhyiraba Van der Poel Eddie Atujwa na ansuwa wasande asemfu for asantu osi woni bibi otu ado a oye coach Edema Blaster oye very strategic ono e kwan afaso odi players ni yejuma a omu to qualify for the World Cup no ohun bida na mmom players ni yakase football pandia omu ntwa tewu yankone koti honorable Nhyiraba Van der Poel.
DL Power Sports. Emuade. DL Power Sports. Emuade. Ejawom. Dead. DL Power Sports on DLFM 106.9. Na enka yepe ene no yensa nka mrepem yensa kan de bebro na mesa to aso bi ma honorable Linlante Vanderpool Sunday assembly atudwa oso nim bibi otete se nkofo kekan se players na o man bebo ma Ghana no ye pamo mu se na meka begin no se hwe ye lose players bebre na se ahwe players bebre om equally good yensa tumi aka obi ti se Girada Samo okay no am na okobo edema or naturalize edema Germany no sana Danny Welbeck so ekobo edema England when nyina John no that same to just say unim say sa players two when nyina John because of Asamoah Gyan if you say na mpanyifo ni bi keka say massa players with chance amomoba Blasters no ebe outshine Asamoah Gyan opportunity and as a talent and as a skill or one enu ntu ni yakọ eden yakọ kata so we any sema ni Linlante Vanderpool dia to just say derby ya ni sa MY na mom no yawo players bi ho no mo sisi e kasa na sem prepare de omobom ho modern pa ebi any a champion obobo de ma Chelsea sisi very good defender all share goals or you better cry as Blasters players ni bebre and as a defenders no ya ko ne koti ni Linlante Vanderpool ni and then he went there look circumstances you see we are making a mistake. We had the same opportunity when we had Girada Samo and we did it. So some people have played so it's not good for Greece and then he went and played for Germany. We had the same opportunity. Daniel Welbeck, the late Professor Mills, made a call to the father. Some people knew that if Weather had come, he would have displaced maybe Asamoah Gyan or any other player. So they prevent it. Yes. And then England fielded him against us. And we've lost him. You understand? Today, where any ensema Honorable Linlante Vanderpool, former Minister for Sports, and then the former Member of Parliament, Edema Odododio constituency, Edituja. Na mi bonus and from me the Stephen Apia, Capitano ho, the former Juventus player, former Parma player, and former Accra Suffolk player, or the Sambia Tuja, or Shamuni Bibi, sa local team Nankasankasa, and as a local league in Bekoswa. Ye say local players in the Beba PM or Blasters. Into no kwana dream dear. Blasters are qualified dear. Coach Otuado, onu technical team. Munya ready some way to me afre players in the locally based players. And they are foreign players no. Or no any asema Steven Tonado appear there to ja. Yankoni could see no. I think yes, I think we have to give the local players, we have to give them the chance and confidence to play for the national team. So in our time, even there are certain players that looks as if they are key players in the team. We were not key players. We have players like William Theo and the rest who were pushing us. So we have to make sure that we are not going to allow them to take our positions. For example, when we went to the World Cup 2006, Osei was a top defender. After the game against Germany, after the game against Italy. Where any ensema, the former captain of Blaster Steven Tonado appeared to Tuja. Now, so umeyomorim, I want to say for Kumasi Asante Kotoko Akachi, Unimsa Kotoko Esha Wak of Morocco. Our Ghana Hakras was the Yaman Kuyama Yesha Kotoko 1. Sisia Munuka Sokotoko Ebe PM. Our Morocco, Yamia Becha and Akukensi and Ebaso, and it is called our coach Eddie Etujano or the coach Kasim or the Abetuja. Coach Zito Eddie Abetuja, Menan Patriotiemi, goalkeepers in any Aziz Haruna Dari, Benjamin Chum, two goalkeepers. The defenders in any Lord Amwa Ekahon, Patrick Esiedu Ekahon, Zakaria Fuseni Ekahon, Francis Aqua Ekahon, Ansu Henry Ekahon, Samba O'Neill Ekahon, Joseph Ablo Ekahon, and Joseph Amwa. We need defenders. Midfielders in also any Seth Kojo Ekahon, Lord Hilary Adabo Ekahon, and Joe Hubert Ekahon, Entry Emmanuel Ekahon, Amwa Philip Ekahon, Fuseni Walid Ekahon, okay, the Fuseni Walid Neymar Ekahon, Amidou Peter Ekahon, and Inusa Adams Ekahon. Forwarders in also any Donso Morifin Ekahon and Amwa Albert Ekahon. We any scored coach Zito Edi Kwako PM Ewo Morocco. Ya the Empire Ball Mechi Sakoto Kwankono Kuni Kunifama Ghana kama. National Suseb Wafcon Ekoso Emma qualifies in Baso. Ghana Ekoshia Egypt.
na yetu mere Ghana tumi ahye miensa Egypt entumi ansimu adabraka omo mo share goals no nso enie Grace Asanto ahye goals Eshego, Doris Bodiwa Eshego, and Mary Amponsa, and also Etio Ato Atena. Where any players me and some to me share, Emma Ghana, Yaku Akoyin, Efa, and Mano. Aha, and I'm the local news in ABC. Mini Abema, Bismarck, Edu say, to also Eddie Amayen. DL Power Sports, a Jawo, dead down. DL Power Sports on DLFM 106.9. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. Valentino Anna Watin Kano say ya Mr. Kwame Afum, the dynamic competent Kwame Afum, why justice to local stories. No, I'm not do no me pacho Lumba Super Dam or the FA flight number DL 1069 Concrophone Cross or man in common. Yadini na so somo ewo jumede so na ya so yenshen komobana siam pacho Leo Messi enso di juma edema Inter Miami enso ewo America me pacho mo league ni mu enkoma mete ene se Messi extending a contract enso edema Inter Miami me te se me pacho 2028 ana Messi contractor ono so extend no beso enso Inter Miami yadin komoni nyina so somo ewo jumede kese so yemfi Messi aso ye yemfa komone kakran so so a me patronra obekai Champions League nimu Chelsea echi Klaba ye friends Ayas e bomeka polypolincia Ayas timu back me patro akodana ye friends Rich James Senra onya 200 games enso de my club na ye friend Chelsea ye de hon common pina enso small join show no live on Facebook capital D capital L 106.9 champion Kofitela Dama or ye ni jumani BM or the images videos and reactions no I would want to pina so a good Facebook wo who dear Kwempokra and thereby Yantua Suyan Family Pinan Fama and Raso me patro entran Frankfurt at Trafima Liverpool. You never walk alone with trauma. Echobo my cap poly and so on my timu back when I patron him say a brand Tianasa Kodana your friend said Jogo Jota where Danny Benkum Sumino say on can at Tiasifasa Sisuo Nanswenra a dear Bakubia entran Frankfurt for 1 year no massa a emotional make me say a nice gesture a dear bet me say a respect kesia pa ana omu pema kwadana ye friend said Diogo Jota me pacho during that time omu so edi players ni din enso tutu screens ne so e was stadium no me pacho substitute no ye hu se omu dia kwadana ye friend said Diogo Jota ono so ka substitute no we enso a nice gesture and try Frankfurt for no so ye din common pina ma e wo dwumadi enso akwada ba ko me pacho ni dino enso the syndrome camarade ono me pacho 2018 na ono so esi akan adema Juventus junior team no me pacho be join show no live on Facebook onya kwenya ni Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos omu nyina twitwa picture me pacho 2025 ha abrabo we masa bibia omo akwada no oye constructor chese football no wentimi ambo adu akiri ade e kan se injury enso am akwada no nani so adinu se nkampokra no obeye professional footballer no me pacho no so ntimi anwe peye me no kasa akwada we oye constructor chese baby enjoa baby bajo we free football jumadi anima me no kasa oyi akwan o sisi dan enso Italy monte so yadin common pina enso yadin mo na enra na se week we mu UEFA Champions League week 3 me patro goes galop pa hey ebisi da unim say week 3 we mu no ye register 71 goals and no so ne kakra fi oba ye din nyina ma na me patro Tuesday no na chese ade I can say 21st October me patro first time in history and so UEFA Champions League nim no me patro one particular night yes yet me register 43 goals and so UEFA Champions League nim and no say record we toja ya me patro Tuesday twam ya oba kai say Barca mu share 6 won
nyina kan bi na goals no so timi konkan a yɛde ne nyina so ma dwumadie so La Liga confirm ya dibi omo se Barca game omo ne Villarreal bebo me patcho nim se sa game no omo ye sen kom kokobo enso Miami me patcho ntiamete ene se sa decision no so no omo cancel ne nyina so manyamre enso ntimi organize sa game na yɛde nkomo ne pina so so mo me patcho CAF awards na baso na mensa kan various nominations no pina enso ayewureme yemfa kakrama o Johnny show no live on Facebook away no audio visual presentation me patcho yeshase enfa free coach of the year me patcho penina ye friend say Bubista ono e head coach enso edema Keved me patcho Hossein Hassan ono ye head coach ma Egypt sanso na penina ye friend say Kunoslav Jusech ono so Ethiopian me patcho Sammy Krabelsi ono so Ethiopian way a head coach dima a Tunisia on my no sanso na openia ye friend say Romad Rakotom Dabri ono so di atimi apiem me patcho Mwani Chabani ono so di apiem sanso na Tariq Sekue ono so di atimi apiem Mohamed Ouabi enso di atimi apiem na Walid Regragu Obekai Pani wa head coach adi ma Morocco ono so di atimi apiem opani na ye friend say Papi Tiao ono ye head coach adi ma Senegal ono so di atimi apiem me patcho yefio na yentoa so player of the year me patcho kodada ye friend say Frank Anguissa ono sina kandima Napoli ni die atimi apiem me patcho Fiston Mayele ono so efi ade kan say Congo ni din so atimi apiem Mohamed Salah Gali enso edi atimi apiem Dennis Buyanga ono so din atimi apiem na Sewu Gurasi Ashraf Hakimi sanso na Osama Lamlui ono so din atimi apiem Victor Osimhen sanso na Ilma Ndiaye ana Papi Matassa ono so din atimi apiem we any players me patcho mo so nya nomination enso CAF player of the year yeden common pinama young player of the year nso no say ana hon common nso ensi fatia o Johnny show no live on Facebook ni nyina no on say ka abrante a ye friend say Ashraf Tapsoba ono so wanya nomination sanso na Aliando anasempono Aliaho Haidara sanso na akwadana ye friend say Inda Sadiki ana afe krampono Abdallah Uwazani sanso na obenya brante bi so te say Husam Eksadak ana afe krampono ana say Otmani Mama ana afe mpono Daniel Bameyi ana afe no Momo Kamara sanso na benya kwada bia no so ne din no enso te say ana say your friend say Mbekezili Mbokazi ana Tylon Smith we yan nkwada me patcho mo so nya nomination enso e CAF me patcho young player of the year no yedin common pina enso ma yemuvion emre ni tina yemfa club of the year enso somo na yenso dwumadie ne so a me patcho benya club bi enso te se CR Belouizdad yes Belouizdad ono so nya brakwa mo so where see our Belouizdad yes omo Algeria keka ko ni anko nyamutre edina so nyamutre Sansuana CS Constantine ono so Algeria Asec Mimosa omo ewo Cote d'Ivoire ana Pyramid FC ewo Egypt Sansuana me patcho RS Berkane omo Morocco Mamelodi Sundowns was South Africa Orlando Pirates was South Africa Sansua ana me patcho club na ye fence Stellenbosch FC ono so South Africa ana Al Hilal ono ewo oma ye friend say we no yankomra what I say ana Simba so tinya nomination yes omenya nomination yes na national team no na yan fan sorry so me patcho national team no of the year no Algeria, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Egypt ana Francophone Ghana, Morocco under 20 hi nkwada we mo omo so nya nomination na Morocco senior team na nkasa enso nya nomination Senegal ana South Africa na Africa na dey can say Tunisia we enso any national team of the year me patcho CAF abomudin na me patcho ya sorry so no yemfa video baako ento dwana yen sorry so me patcho nim se me no kasanda 20 FIFA World Cup to dwa enso wo Chile no Morocco under 20 team no ana omutimi gi na after so mo je no yenhwe World Cup address a Morocco mining nyina enso edi share ankwada no ewo Rabat to join show no live on Facebook now I enjoy feed ni bi
Anya we swear na amana Bismarck. We yo pambo. Monya botre mo braso mo ntwen me ba na yi mo afiri mu dada. Na ma me nka message mienu bi aba na me nsore so. Mo ntwen asem bi se o wansa makọ. Was it Ya mrasha there be obi din kraja me ntime kan ya ma me wi a ma ba. Why na din kraja? Oni emu ntie. Coffee Parliament say this year 2025 ne de. Etitire ne anim ponko ana. Bosumi we afi we fa o mode ko na ehu pa anti mo amaka no mo hwem ho ye. Na we say nchia kase nkoma na sankofa wo wagona bobikuma apa. Na brabra kranten de aba na we say nchia kase no de ma ye firi kuma se. Barbara kranten nyame nhira opi kuma se fo amuti enimre nyame nhira mo. Daniel Edumom eno say Nyankopon fa o mawuni nyina kransie. Kobia sama na ba so odifo easy. Na say action kutu. Na Kobia sama say senior man Bismarck today be today. Eno de se de e de atwato na menim ade a ye me wo fa ase Kobia sama. Wa stress a ordinary form ne na atwa wiem. Na me ba amma mura ne kakranse ya ba nkomo no. The okay no wo fa for nat e fa de se wa wade kwame yefum so wa wade pacho ma ware debi wo hodo mo na se usika esua na pese wo yire na wo mari de men na obi an kompreni ade na wo kwa be na afa so ma wo yire na wo mari de men e wo fie dedi kan mene me rebedi hu nkomo se bia sika se na mikita e bia won so wo bia na wo de aka hwe Debi. Afutuo we de mo. Ese wunya afutuo fro obi nchen. Enti wafutuo no a wo be ya de kwane mo a eye mfa se ntufu. Na wo afutuo be na de be ma me. Entitie. Afutuo me de ma no. Wo afutuo na de be ma me na bo na. Na me bo me de agu. Tape so ntitie ma afutuo. Me na wo bo ma etiefuo no. Me bo ama wo ene awadefo nyina muntie musika sem so a mafutuo nie. Ofisa wo man so omo yidi bebe no mo do so to yirefo. Enkwan ne stew ni na omo me konkom. Wo mu di na no mo num nsuo. Ba num so sesia no amen. Koto who person who said o man so on to say in terms of hygiene na o musana and maybe akoda campaign no nefa koto ara pe bia won ba be sana ba be gipes enso umia enkwan be o top set paste brush no one team ane ade ne enya pa wonya e enso kra hunya team ma konkom odidi an onum so sesia no wakwa pen be gasa kam ye fum zami o sofo na kasa na na dey Bismarck ya sorry en fia ma fa o tell de wa fa one de betumi aye afutuo we yo ma konkon kwanim economical wise no afutuo we ye wa kola afutuo na ope enkola ni bi o mu didi o mu mi yo etie ne o yire ni sika pa na oba beje a mama kwan ni mo kwakum obehune num sa na wa bonsuo sa na fura bomma na wa so de na menim se mami se mo we se mo obi ana wafo so watwempra kakra pen Bismarck bisane I don't know bisane that question watwempra da asem ti na watwempra da me bisa wo say my father am for da be me twempna da papa enya damfo asem me say watwempra da ane da bi ene madam fu we o se wono watwempra da ntia futuo we tie nie ono ba fufra da pen e wo yiri achi over my liar my liar say bet my sir me twi nyesa over you a liar. Oba de onne te wona ya de pama na onka oje bone enti wo bukra de ewum so ba dada na wo kofo oba fufro ono oba fufro da pen e wo yiri achi over my liar say bet my sir me twi nyesa over you a liar. DJ Zikibi abua udom na esa wateye na de ade so so kura ni Ghana fo no omuko school a me de menyina me yese abrofo ne de ni yentie de Ghana fo nso mebunu no mo wie school a yenti na audio sugu on muntie na ye hwa muntina me yesa na. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal and I like it. That's very specific too. Nice. That's when you mabe. No, I'm mutu. Huh? Mutu. Na benwa. You miss that right. Sorry. Ada nye ejuma ofasa mi nkola mi blame omo sa dabi ye di agora empenifo se anoma chedua so a ochebo fi se DJ Zikibi ne tam aso a awoso fo na ye krado ye mpese ye be gene brene ye di agoro ti no ese ye so na momu no ye me ya adoma Monday me wo another
voice a bebo mo a mo ko school na mo Ghanaian name and ade nickname no ba ko bi wo ho na enamlatia na maba wa mo siso mo ya kesesam dodo ahomaso ni dweye dia hantan muni nyamsoro muni obuo muni ahobrase na munam wiase nim tutura especially nkwala na ye wo mo 1978 1979 80 81 copy 86 7 years or 6 years nkwala na ye wo mo 8 years no minim hwia na bobo ho ni ku ne baba ho no na ma shaafo na dwen ye sawo eya bro ho sam itu be shia ketese na dura ye se makua maashi mara my hot in fact ma awia dia no pedium da hot na blanche ne so ani dina kwasi me nsa ne wato atwene ya manu wompe ali na dabi abu na no afa ne ye sane nsamrane gayoyo bonsam nana jo tapori kawato chacha na blanche na wo jimi ba na ensam wo ho but yame ya duma Monday me de chef region mu ntidi aye ne de kotokon so e chena ye bom pa ya ma obona mum se de etie bia no ekura last stop I don't know kasa there's a kotokon free dada no ekura last stop e chena kotoko ye mpa abone se nkom be qualify na mum of course there's no way kotoko anye kura na nya 3 goals no kotoko de ne be ebe ye de amon so nko etiefo ye de kase ye bone si emusamufo ne ye me be ntwene se mo de ma ye champion dia de copy mu Facebook no so na DJ Zigibi echi chef ni from adesom ye akenka for say ye mienu edi ameje so ye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne emene Adjoa Agyei Sikapa mama e komante na mane bra apa ho na ne ho nyina ye hantwo yame ya adoma embre pe be sen hia de mu ja DJ Zigibi odi awoso eto asde mum nyina monitor adehie Hey, Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Tisete de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Nsu a menum anya kama pesu papa no ma chomebo. Nso ne ka sen. Anope dem de asem asiu. Anope